Kendi KECHA SASANO, the KERÜSUO, the Benefic KETHODIE, the KEPESI, the UNGO, the VIHIENUO, the ZHAPU the THEJA, Chili go hit a fur, or MHAKENGU. You no tapu tapu bed and no. The Gabatsa, the Warsaw. Did you took a cashier mother, Mori to do Tsugabam mother? The church in the Nuka church at all, no sir, the Benukazo. Hurry, Kepenope, no Akesano, Apatasate, Siro Atekatori Mato, Ungozo, Tsekopu, Pesisa Toyazo. Asada mu atsar putazo shiri akhawa heje hi Kepenope abu hasebor keto tepu peteko ki nke ko mu nke jago pu pesishowa kemoshi. Hie tisozakos chi hitenezo. Hie kikobaro chi hitata. Ukos jakorim hato kere mu nushozo. Sukovom hadaya mu hie prodaya. Supunye nuye keku siga. Nuye japie prikezu tezo. Hebu hetisozako praleketupi. Hepetasuche size hie hakesi melu nguledio. Jehovah Cheleji, Jehovah Tejeleji, Pue Vizela, Poke Kre Ketsache Baya Kazala, Supunye Jehovah Mato, Kazako Pu Paleta, Muripo Keche Pesi Huleta. Jehovah ukepenyo fe keja pujala, te ro pete kom ho ke di ke jauzo, podzienu ke ju ke sugoba, mu ke jatu ke kreko povie, ze ke ja povie, poesu chesha, ke je ke sogori, podzieto soko chesha, vorlije ukonu ketsu porosoke, uche ke shu Jehovah mhotsunu kutuleke. Kekrilamana pogienu mu pola tigiri ki jeri MHAKENGU ko mu kemoko kedike cheko nyepugo kediko tiu ke koko bete cheke shla poem hapete muzuri tozo mu poginum hapete te cheke saseba. Jehovah Tseli Hari Arofa Pomicha ke me vikesha ke koro gramotahi ma ke vikopie nye menguko chatsisha di tse tui nye kresara cha ke salakeshu Jehovah Tseli Hari Arofa mu anu ke ba peteko poza ke me sau tseli pu boe hato chapie pu kekriu ki shetyo sidi hato kejako pu pesi shetyo a ZHAPU zaye terhu keja kerekre mu hato ungotsiko medotyo Volie Kelibie Jehovah ki shike u kini fepra po chipie u kela kele chekru ki shike ketezia kageshe sedi bomhanzu no volike u ko kili di u kini fe chipie po ki shike
Kini tiji ke sase pete ke lusia tiji tekra mu sande ke sapu mula ke lela ke nipu pesiwe tiji ke sangu ke le hause di makekra nipu tezi suneba meche kinu ke bagori hakivor ba ke legori ubanu ununu nipu rosho mu tezi ba zolike uyubisi lawe tiji hau ngola rekra mu meye segeje tiji ude ngo jubilee tiji Nipu zabu zayechlije tekrosenu Jehovah ke kre redirili ke moem haki pori jatayamo po ungu ke meje potelaje seko tisode ke sasi baya nke dieto jazale Jehovah po baya ke jamegi tievi mu rop po mengu baya ke jaugi tievi shia Mi poésie di Jehovah ke dakeliu feba ke lievi. Ke pila mona ni puwe ke chache u kawalilo. Pua tenu ke shokasha zori, pua ngu ke meje krapi ke chekize ungu meje shityo. Ke pila mona pua poni ponya chedi teminyo peche pene mori unu chepesho ya mojala. Nko umelu mu uji hapie tigi ukepenyo fiki shilike. Dès que c'est allé couper que ni me fait feu ni pour notre toso allé que
kere tepu tsali kenye chasado pete keze si thari tsali hanye keze kelile do me tsali ku kisri kere tepu KESHÜ
TSALI kupo hepetekro ke penyopa ke zahab ke lila lida. Ticheke sa die se forum ko ki ka za shete sala puti se ke shko pete peziwe bala le rivine bala le ngo tezam hariko ri se ke peke sha sala ha ko pete go la ri ke se ke shme peziwe uko tie program lundili ro teja ke sha si tiwa sala uko ke zedi pete me she ke sha shna ke ja asi ke jele uko new year mu Sunday su se vordi ke sa la poti ke jas sepo mungo tie ke zedi ke shash ke gelie ke retu ke je se salari uni sala uko pette ko ke zedi teja shabese uke hunu se prepeteri zena siro zido poti ke kri ke chikize KERÜSUO ke hu hauri fele modo deri DJ ke saze u khala ke sashodo ke je temi ho baliro u ko sokorir krashe ke jashodo be siro poshi ke kri ke jenu kadel ke vi konu zo shi u ke la ke she temi ri baliro sokolari ke tezi be ni putso do be u ko ke zedi meshe ke shashe ke je shenye ho poti se le rivite Hallelujah, Hallelujah. Timu ki je ke hiko ke penope. Hiko anipo ke tezi se di inzewe. No ki je kritor so di no pelu ke tebe anipo ki je. Hiko bu anipo ke la ke le jasi ke le la tipo impezie. Nipu hiko tie diso anipo hiko ki ke sabo ngula le di. Hiko nidi anipo KERÜSUO ke masaki no la porliwe. Nipu borke le pete mo nipu no teja Nipu nong mejidi, yoko zito mfuke vorhanu, yoko bom hake sapo sile, ropo lari do jile, sidi yoko bulake pome shepeke le shachedi, yesasa mengudin kishawe, nipu no vi, nipu no dito, anipu no, yoko ziti, yoko KERÜSUO hato propo shisetele de, nipu serdi putise ke shoko pete pezie, yoko zidi, anipu, yoko KERÜSUO hato shekevo, anipu nipu sevordi ke hukishe ke zipika shoko ke hukishe ke massage di hikobu pu credit lerbagilie ani pu hakolari ke tezi pensia ani pu ke huloshe ke thakolari ke tezi pensia ni pu traffic massage ke thakolari ke tezi pensia ni pu no puri ke kridi le thoshe ke shepeten ho no teja pe ko me ko ke chetse crash je ani pu hikobu ani pu ma puri le ke ba bodi poti hako pa ka ke chesho he hiko ze do ani pu ke thodie ke fidir na
la ke fu kun zo shiri no he ko me po ke je tenu ji phi ke je be me po ke je nu khala pressure ke je shi ye ko bu ke va vodi poti ha ko pe ka ke je shwa he je ye ko bu ke va vodi ha ko se ke je shwa he je ni pu he ko ne philia ani pu deri he ko ne be ke va vo ke je ti ri ni ani pu deri he ko bu the ti ti ke sa po se de la ke le no ani pu he ko 23 ha se de la ke le ha no he ko jubilee ti chi se de le ga da he ko se seri ke pu she de ni pu so la he ko bu to je pe tha di yo for di ha ri zo le ke to ani pu no me ji di he me ko ke je pro hi she je o ni pu no me ji di pro she je he ko ani pu he ke hu ha no no ni ke sha ke grira u li to se mo sho ke je ke to di u gi no ne mo sho ke je he ko ke hu ha no no ri the me ke kra si ke je ni ani pu he ko Kijuno Java Liliro Hiko Shaberi Partaya Onipu Boguri Mulia Deria Anipu Heke Hu Hanunu Dileke Vi Kazaseke Kurake Vonu Anipu Miapom Hatunuri Anipu Shabe Bogu Hakobu Anipu Paragata Shehije Derino Shotokapie Udi Pugono Getodi Kepuga Vogonu Shotovleke Vi Sikajabie Ugi Shapresha Dihe Dileke Vi Umenguya Kachokori Kapien Peleshawe Yoko Titi Tituno Titi Poshake Krigajano Litogori Gesa Anipo Tepe Sapagaja Sikajari Lerto Ani de Pu there Hakopeten Zushuri Tejabu Bagaja Shadi Hesari Mengudi Kishayawe Anipu Huko Anipu 2022 Hanu Huko Lela Pe Huko Siati Vasharo Huko Tenusho Gaja Anipu Huko Yehu Hanu Tabama Toketa Huko Sikajari Katrasek Sesha Nipu there no Javis Kipunu Shadi Upunu Tenuka Menesus Sedi Anipu Gedi Fepesu Sakeli Shadi Hakori Kapim Pelela Pekrishawe Anipu no Mejidi Anipu Keseke Joseph Kesali Kevi Anipu Ropu Shirisha Pushiri Huko Sikajari Zeke Secretary Boto Derino Kalakashala Ketezipin Seya no Javis Utsashakaja Upur Krater Redim Penope Visako Kelishadi here Hakori Kapim Peleshawe Anipu no Mejidi Anipu Hugo Anipu 2022 Leshaluro Ukiya Shekelia Anipu Yasari Kekraba no Anipu Hakoha Kipu Mazeu Anipu Kehueno Jabi Utsakeshakem Hidi Ubu Kipu Seke Krugajrishala Hije Kenurhegajabi Ugishaleje Yokongi Taliro Anipu Pekere Ripelia Anipu Hugo Nisi Gajake Semodaya Hako Petenuri Higelia Tejabi Gishaji here here no go his Migo O Kiku Sedegele Hako Rikapim Pelela Shawe Nipu no Mejidi Anipu Hugo Posiepo Podi season Korike Krigajose Kesep Telavoto Anipu Hugo Hazade Gedio Bashi Hugo Simodi Hugo Pemoto Vajia there is no Petegun Zoshirino Hugo Kefeu Gaja Hugo Ergrasile Genipo Piri Anipo Ketezipin Sele Anipu Hilafale Repo Borda Zoshiri Hibu Jadil Huge Anipu Hugo Pico Petek have been Peleshawe Hugo Kehu Hauno Miapoki Krunuri Bujabu Regajano Nobu Pardamoligatola no Teshabiseki Peteri Anipu Hugo Vorz Hulimodi Anipu Kitiki Numbagacherini Anipu Siro Revere Versadi Usha Perlarito Homiakasha Gamarisho Homia Anipu Miral Hugaja Unidi Anipu Humito Amokishi there is no Hokopeten no Urgozeto Kelishilije Nipu no Makipuri Hiko Kawayagamo there is Hikoton Kawadi Mbui Hiko Samodea Kachahawazomoliro Anipon Kiwer dear Limodi Hiko Peteko Seto Yajala Mpezie Nipu no Mejidi Miapokecho Kohisha Jabise Miapokeches Miapuri Kapesha Kesha and Dimbu Usa Permokecho Shedihije Anipu Miapokecha Kapim Pelepe Krishia no Japi Miapokeches the prayer Shekelishilije Yoko Anipu Hiko Kerso Sedelide Anipu Hiko Shasavuketo Petenun Tejabu Miapokecha Shashale Anipu Tenuzi Prigacha Kasha Anipu Kezeker Mumbu Miapogi Voti Modi Hikobu Dear Nabise Hiko Visha prayer Ligatola Tejabise Petego Zedi Azokamo Temiwe Deri no acrylic as a Sedi Anki Amejimulum Gekroteja Shapise Petego Gishwe Amen.
ZHAPU TSALI ZHUNYÜ KETHODIE KEPESI FOTSIA SHO KROTU INYUGO PETEGO PESIWI KINI TICHIKA SASANU PETEGO KELUSIA MU JEDO FOR NIPUR SOKEBA KEHUBAZO SHUI KRISTOZA NUNYO ZEKELI SUSACHIAWI TICHE HONRI KEZIDI Haidi Nipur Sho Mu Ukepenyafa Liet Shalafoketo Sokosuri Lady Uniba Munyo Kihupolari Ukepenyafa Tesibawi Nipubu Jetizo Shuri Kekotolavogetsu Japi Petego Zasa Kiliu Tsilietena Ugo Jim Hasivor Nipu Zugeto Sugasa Kinguki Lietsuni the Murky Huliogo Nyo Koliadome. KETHODIE who kept in the footstep. Dikeba Kemesa Kekrinipu. He got in that same legging away. Keklamon Nipu no. Papete Sekeba Kepenyafa. Keha Hakuri non to Nipu Petepelishia. Paprom Hazahakuri in Kinu for Getchazo. He got Nipu, Jedon and Gersoti Honu. No Japi who got to get Nipu. Paprom Hazahakoha. Nipu Hugo can ho Petesavo and Crispina Shiawi. No Lili Nipu no Sedi in Zaye, Chekelu Tsilichi. Jedo Nipu, Nyochoto di, Udozo perform Hotunika Takozoshi no Krishidibu, Lia Chekeshinu Tejaka Sanguli, Muchedo Hikobu, Nipu Rosoha Hozunuli gets Sanikeli, Kepele Sedi, Kakeshinu and Roshokelu Tsilichi, get his Yakapin Shiawi. Amen. Ukihunu GT Kia Sedekire Topo Palo Mu January Zakir Ponhie January Zakir Po Witness Zintie Ukihutsu Purple Pokia Tsalali Doshi Just share Liro Dr. and Mrs. View Mu Savilia Meru Unieno De Mu Po Rokopheno daughter of Mr. and Mrs. Vera Shili and Hangwan Lake Yuri Unieno for Liadoshi Mu God January Zakir Ponhe Kokia Tsudoji, Kebakerdi Potigi Kodi Kigwema Baptist Church Nu, Kemesaki Yajoko Tsili Niro, Teheshi, Kebaki Nidi Potigi, Kedi,
Exposition Hall Agri Expo Fort Mile Dimapur nu reception susabado musala ki hupuri kiya tsudo ke bami ki crushiri mu kiya tsudo ke bami lari chabachi ke tsa susu sedi pesisia we shiro ni ko chine ki vimi fodi kodi ki grima baptist church nu shiri theja chapi utsa mori chudi reception nu ri ke ko thosir vi ho ke tsa ki crusun ho se pesisia uko KEPESI vor ke chigim hidi che do ki husie ke di uko de track nu uko project nu de track nu te hesus bado mu how hala kresar ko chova new year fisu ko thom hacha meri pete tsa di ko chumeri ba musona ki hubri ki hutin liliro uki cruise chudi ke pe cross che ke se pesisia uki hu gari uko force mu gari ki hu gari ka thako sedi gari se mor ke shoko khrisida mu sur bi modi nye gari nu gari se mor ke shomye phli veliro ke ngu mejidi ke kili di ke tu pchu se je ke cha sedi gari ke ba me goi pesisia ho nyo piche Aki krusunu kini jika sawo senyugo kelu preserve kethodie prasam hazam how pusa sandela na patisra tado tichi 2022 juno ukini gori unuga shogori so go bate tejenlude it has become a history sano history ro kramana yamo the body sugoha shigel humibu la kushiri suha mohalaga tsu sa sano nza shiti ju ukini tigo shi tenuga sho tigo shi pese ke panyo jin sawada mo suha bugasimidi tejen de ga tsu so hasep ke pesi je shiba hori hego hikikru RB mode pasani kunyo go ke nza shigal sawadi kikru keraji u ke krimi u tivo ga taso ha hani prisu gersaba 살라는 이거 바우리 하고 테니쇼 가지티 하누 하고 그때 나 차바 가지라는 티가서 하이볼리오 호 가지세 기그룹때 아르가 기그룹이 모디 테니쇼가 바 기그룹때 수노아 뉴 베지오 저 부서워 뭐티 부가스미디 vogadao 보지리 volado 뭐 바우리 티 뭐 티치가 사오 티치가 비고 뭐 주빌리 티치호 work 제가 세게라 니 부베지바 살라노 티 테누스디디 히리 테예치디 두부츠비 우거후 크리리비시 뭐 두부츠스리로 개페녀버 테질디 시게츠소하 츠그도 예베 비서웨 산노 아바오리 아즈 아미디 기쿠 테누쇼가 바고 쉐기리 부스야 군요발로보게서도 산노 운니발리 뭐 도츠스바디 보 우게피미고 제게 세거들노 소고 할레발리 네 지응고我就比如，这些朋友啊，你不提这个这地步，知道吧？个时候呢，第一次的我个是，你不知不舒服就只是，啊，是个啥那个吃了社会，啊，就到不是个道理咯。我你不是个都 text 不是的，起里个一头发输入，一头发 sorry， 一头发听 sorry， 起里个一头发听 verse 不能我给你个做不是的啊。Ango betela presudo. Jehovah ke di ketsa mupu ke kuo. Jehovah ke di kizu bu punili chi. Zakaja kikubu unumili chi. Kimhugo muzi dei ketsa bu hufuba. Poket diba medze ke metho mu ke di tozo. Mu mi po pumhazuya. Di po ke pumhu po ngumugo tewaya. Poti ke melakwe kizu pejisa kizu su ginu kizu su ngudi peda Jehovah mazuno kizu tugo me fibotui di jada kizu pete Jehovah mazuno tigo mo ke metogo pesia chiu temie pete pu zayu ngu merigar soko pete pie tenga no swade
poma ke je mi riko se umholie tseketugo te roko pete po manzunu ne ruchuda zayone renere di ponilie mu juda nyo fugo unumelie nchapila hei Jehovah no kizi pete mo KETHODIE zila no ate roko pete mo KERÜSUO hare nye Jehovah nye ni ke jago ke shor zeli ji boya ke mi thogo kelu ergo sebaya mu kerzimi jinunu suko kalasia ke mi thomila ke je mu unu ke mezimila ke ni prusite ni ko ke mi thogo Jehovah nunu ni ni ji mu poze ke mes poza ke mesau zeli ji ke pejemu di zuha buja bibete只是个流失在呢。Tisoviwe, good morning and Happy New Year. Jesus Christa ukela geliu zanu aki krusunu sesie ukehu pastoral team sesie full time le thogo mu ukehu kratago pette sunu ke ni ti je ka sa dilie se pette go ke lucia ugo Dioba metzi hau ha tsozo yamo deri hoki posa tsri vin he ke zo leba je do over ga ba go petteri ri padi nye za cha ni vi cha ni mo za mu ni sie cha thimi ke ba go ni za no go je te sdi Happy New Year wish se preseke babo Uniwe muni ko pezie jido udonu yasamye rivorba ukia tsegele sie krie thochdi thie teja setyo movie mesano kacho unie vor godonu ki huba uni buvo bo se thasdi unie zegele so achudewe petego unie laje dasdomo jido pastora chale mo pukinu meri family ABCC idis di vorba Jerry suha ukele no sink in chale modre pastor japula pokil hulari uni thorba mu ugo ke seba jodo mu jido pongula sdi uch ke tefu sewe thie 2023 chia ha ugo la ti che ka sa zo ga mo UBC Golden Jubilee ti chude jido vorgele seddenunu 지가서 결솜 하토고 자품 하토고 배터리 하와 레페 코디 자푸 츠버글리에 수하니 올레바도 배터리 우바누노 니푸 테지가바 주빌리 티치 하와라노 니푸 테지가바 수하펠레웨 우켈후기 무 우케후기 케페뇨파 케디토 레무 puke kralegenzowe a dietary nu 不是那个字，不是毛说个字，不是那个为马给嘎巴做，但是给做头呢，给头地好哈设的，啊地特别啊给路乌给路，就不说哈这是呢，特别呢，给说个大 very 好哈 president，阿普拉说的，特克些给给你啊没费给你没费些呢不个是，就好话给 care dearly 个么样，哈基本里知道呀么。po ungu kemeje potelaj suko tisodu ke sasi baya nke dietho jazale hauha ajapuwe hauha ukehu japuwe ke penyavu hapetenu zaye cheleje nigo chido toler ke jigi ugo calendar ke sabo separba gada zagasha suha pile momoshi pile moli ro nigo pagajigiri PHRÜ vi homo family la zoga mo tse prepete copy po PHRÜ vi hoga tse so hari se niki pusia
calendar no ngushli ro chithie thi muli ro chaye uli ro kimye tho radio reap righteousness ketsa su hase ugo chaye uchdi ugo ki huvo dio ba calendar no mohola sli ro ni go monthly theme boring ula do mo su hali ro January kher tekraset theriunu proclaiming his sovereignty ketsa hawa sidi ugo chaye sidi ke pekovodio Jehovah ke ko ki digaja pragasha mo vorgetio ni puja kun sande kun zo shiri dik pugo hawa lepe kodi japu chisodo sala ho lebalie February ro proclaiming his grace March ro proclaiming his good news hawa mission month there April ro proclaiming the new life Passion Week Sasia May ro proclaiming his holiness June ro proclaiming his righteousness July ro proclaiming his love August proclaiming his word September ro proclaiming his oneness how ha family month there Sasia October ro ugo jubilee tekru there mo proclaiming his praises ketsa how ha city ugo kepekrodio chiliko kribudi hidia pengu dienunu ugo jubilee theme verse utsidi kepekrovodio Sasia November ro proclaiming his promises mo tekra thelao December nuli ro proclaiming his peace Christmas season how ha kepekrodio sala tichi haunu uke hula uke penyofa japu matho ke jachegdo hako le mu medodi ke chanuri mu japu matho gunuri ke ze kepekro pray vosa ke se petego ki chalasia ugo chiliko hetefa tenye how ha ugo dikon board chairman premenyo sesede popezie ke penyofu podie prakasha hernegile mu ke pu ke vo petinu jasa thena Cheliko lesser how ha Psalms how ga mohosliro Judah meliro hymn book pomhedi how ha prayer. It is considered the hymn book of the Old Testament Jews. So see cheli how ha mohogashiki there are different types of psalms. Cheli pohi ke kri ke suha bag zunguli do. Poliro tenu shogaza unu ke mejje gaza cheli lament psalms isia. Kinyuli ro KETSHE cheli praise psalms. Seuliro KETHODIE chili ringulido thanksgiving psalms. Sisi diuliro KEDIGECHE chili kingship theocratic psalms isia. Sisi penguliro KEPELE chili psalms of trust. Sisi soruliro hasi chili psalms of wisdom. Mu Chili hetafa senunu kribo hakimo hosliro kingship theocratic psalms hago hangulido ke Jehovah ke dike ja chili hago hangulido The Lord reigns Jehovah ke diu ke za ha prabe ke ba chili hago ngulido Ibri medinuliro Yahweh melek ke Jesu hangulido pochai Jehovah reigns Jehovah is king Muji do pergele chili hitefe tenye how hari Jehovah ke di ke ja chili bo ke suha ngulie mu jiginu ke pugasha medi January krahunu proclaiming his sovereignty Jehovah ke ko ke di ke ja pragasha ho hasidi ugo ke penyofa rashovo ke suha chudo me bo pugaja the bigger you see God the smaller everything appears But the bigger you see everything else, the smaller God seems, you see. Kepenyofangu pe jagazigi hake kripete ketcheketsum hiraya. Derim hake kripete ngu pe jazum hiraro kepenyofe jigaza hiraya, you see. Unhichugi UBC Sunday School nu share gaza TSALI hayo chigaza mu ukepetami u petagaser krabaya. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Tsali hai ge zuyo Sunday school nu tsia ge za jiri er ka ba me tse me che ba. Utyo ur kramoda di ke penyo fe le pe jasdi po che por shoke ge tsali hayo. Tie UBC ki kuchdi Tekra teria tonu
Dioba teria tonu, tisoja teria tonu. Jehovah em hapet dem ho ke di chagaba, how ha krashdi keze sedde emotion he ke zwa leba. Jehovah em hapet dem ho, ki jpet dem ho, India se yum ho, Nagamia se yum ho, ki hira town ho, uke hu yubisim ho, uke crew, miliu, uke huzo shirim ho, boy digaba. How har krashdi ugo said that seke ugo chili hit a fat 10 year prekeliu mohosiliro virgin groboliro how ha kokribie said sagaba so hangulie kiriu liro verse bonunu sorugazo kinyu liro verse 10 yinu tefagazo museuliro kerunu kerkinigazo section seawa ngulido jido Jehovah kedi pragasha how ha sedi ugo chayu chudi keze kepenyofa die ke pulina thawe chakiriu Jehovah ke diu ki jepete unilie mu poprilie ike chahau because the Lord reigns the earth should rejoice and bow in fear how have verse ponunu sur ka chongulie ugo ke jedi point main point ko pragaba ki ke jedi verse kori ke je ke thari person ba mu ni bible ke ba mi bible mohori Mohodi Pri Levi moro screen moholi di ugo keze ke methadi president we keze di verse po nunu soru ke zo ke metha president me Jehovah ke diu ke zubu po nileje zke ja ke ko bu unum leje kim hugo mu zide zebu po hufba po ke di ba mze ke mi tho mu ke di thozo jiu mi po mo ztyo ya di po ke po mu po ngum go thewaya po tike melagoe kizu va pezisha kizu su ngudi beta Jehovah mozunu kizutugo mefibo tioidi jata kizu pete Jehovah mozunu digo po kemi thopesia jiu ke temie pete po zaye ngu verse ponu Jehovah ke diu isi the Lord reigns Jehovah ibrimidinuliro Yahweh ke zo di hauliro Bible nu nye sorudi krepengu ke je tu gaba so hangulido pochae I am who I am as azo hawaliro tyoke parlesunu chapter 6 verse ke dienu mosae ke penyofe mosa die ke ladi pukasa as azo I am who I am ke zo Yahweh ke zo die so haliro sununu parba juda milaliro hawa die ke mesato die ke keto teza KETHRÜ to suhade selanu it's the most sacred name for the Jews selanu KETHODIE kewu tigi Bible kewu tigi Old Testament tigi kepenyofa die tu gabagi microbopet tobie scribes keze microbopet tobie kepenyofa die suha tuya mu tu gavogi Yahweh ke zo die suha ngudaro tu gabagwe hato kawa sidi vodi zulua unya ka saselie tu ga zo nya ka saguri selie sidi lavori teza hawa tu yashe Yahweh ke zo die hawa tu yashe sidi teza suha tu jiwa ke zo sie lavodi unya segabago tu diwalaya Sidi ke tunya guri ke kri piala lidi lavori ke to die tuyaje ke penyofa die ke penyofa zawa sepe jagaza seke mesagaza seke teshu ke zo tsiyaje zelanu juda mi laliro Yahweh Jehovah ke zo die hawaliro mesatzi ke to ke teru to tezabo die bode ugo Utio uleseke we kepenyofa za kepenyofa die kepenyofa za wa husi ya momoga lepe ja ya momoga ketsa hawa leseke Jehovah ke diu isi verse ponu reigns ketsa hawa haliro tie present tense nunu pugaba so hangulie vogada diwade ketsa su hamode tie digaba present tense nunu pugaba so hangulie Muhawhaliro Israel me ke di
Segaba suhar bi pubo mo deri kijepete universal reign of God hawa puba. Sela chili go het hefe kenya hawa haliro sedenu kerke to ke mesato ke koto tezao ha sidi pragasha suha sesede. Kiju bu ponili je zakaja ke ko bu unum lichi isi. Kepenyo fe zai mesazala erkizala kijepete bu unili je unum lichi ke suha sununu parba. How prakashigi jidi prawadi kawalegivi siketse boriba de mikro boliro how prakashigi halepe sula ledi morim halepe susiliro kim hedi Jehovah digaba kepenyo fe digaba suha puliviga leliviga. How can I know that God reigns? Ketsu suha ketsoba livi homie. For example, mikro boliro kijunu tesokro bono te hertz sedi temie sieja. Kim hedi kepenyo fe digaba suha puliviga. Tesokro bono ke te hermerdi temie sieja. Kim hidi kepenyo fe digaba puliviga. Idi ketsoba livi. Tesoro bono kepeka natural disasters hago halanu temie sies seba. Kim hidi kepenyo fe digaba suha puliviga. Idi leba livi. Tesoro bono tepe terola ketshekana kesolano temie sies sekaja sikeriba. Kim hidi kepenyo fe digaba Jehovah digaba puliviga idi ketsoba livi. Morichi do ugo dono zishi homie. Uke lunu, uke kunu, ke sie ke jeze ke sewadi, tenu shodi, jiri unu mesiga basi ke jibado. Kim hidi Jehovah digaba puliviga. Megrobo, uke lunu addiction, zu dieche gaza, daru dieche gaza, mori ujo putu ke mohako ha dieche di. Vorga basi ke jibba levi. Kim hidi ke penyo fa digaba puliviga, idi ke zoba levi. Megrobo katsa na tekidi, katsa ke mesitu fudi. Tido kersono ke pekro ke bari balevi kimidi Jehovah digaba puliviga leleviga megrobo kichikiano ke krowadi mori family problem mori financial problem zeke city ke pekro balevi di how hard na balevi kimidi Jehovah digaba puliviga leleviga idi ke zoba levi we sala question ham hi ga real question ko bo ke zoba levi musizo ga mo su kiri re ko zo boliro unili je iside sala ditem ya deke mejebaro hakere hadese ke sebaro kim hidi unili viga ige zoi ke zoba levi deri kepenyo fa digaba how high hako pet digiri rekre musla no we unili mo so ke suha chili we praswe a poem yo presodo how ha English nu provide khado khawado no matter what your current situation is, no matter what the future holds, no matter how you feel today, no matter who the president is, no matter who likes you, no matter who hates you, no matter what the color of your skin is, no matter what your nationality is, no matter what anyone thinks, no matter what you've done, no matter what you're doing, no matter what you're going to do, no matter who gets the credit, no matter who gets the blame, no matter how much money you have, no matter how many friends you have, no matter what goes on around you, no matter what they say, no matter what, please never forget, God is still on the throne, God is still in control, and God is still in charge. God reigns over everything. The Lord reigns. Chili took a showa. Hit a fat in Pragaba Hawa Puba. Ukere Utsofa pet, them hoke upon your fed, Digabala we, unili givi, tefuli givi so hangulie. Mu Ugo Kini Hawa Deligivi Casauno, New Testament Hawa, Paul took a shot deal no met some mechitingulia, Ugo had Zurika Puade, the la puppets la hode. Deri Paul to be a Philippico ke hoots a Susan Zoshiri, Thessaloniaco ke hoots a Susan Zoshi, Philippico die Thessaloniaco ke riu, Pengu Kersoru.
nuzo shiri rejoice always potipet tenu ni nibale je ke zo pole su ha pusha po lesa ha ko hatu ke shiki po ke di chaba mebu po pet chaga za mebu po vaga za po japulanu ke me je ke zo tipo do po ni nibale je ke zo su ha pusha sasia Corinth me ko kenye soru kere nuri pu ke za pole pu ke za me henu chepe shopi deri hiện ni si tiêu ya isi hậu pu bao we then nu cái bên nhau phê đi cái bala cái bên nhau phê họ phải take cái khắc cái bala we unni lì cái hậu hanu par bao we ugo Elizabeth Elliot je hôm nay si bao lì Elizabeth Elliot li ro Jim Elliot kim ya de Jim Elliot li ro 1956 je Eastern Ecuador no Oka themia tribal themia kro bodo no japu chada avadi themia hago bu podukriwa sidi pokimi havali ro punufu dukri ka wasie mi chera ka zo mona poe lavodi tichige ni themia hago donu badi missionary ma thocha mu po japula no mi kekra ke penyo fasilie Elizabeth Elliot hafe po japu die bono pugaja joy is not necessarily the absence of suffering. It is the presence of God, you see. Ke nie ke meje ke zu puba mo. Deri ke penyo fa ke ba, ke penyo fa diga ba su ha puba we, you see. Che do ugo hau ha lady te fuli ke. Ugo peteri uto experience grip preba akinri push de. Peteri visual ho ke ma thaba mo levi, unni ke ma thaba mo levi. Deri Jehovah diga bala. Ke penyo fa ugo zega bala we. Te fule morsho, mo unile morsho we. Ke krie ke pele mego, ugo hau ha lega sasi ke zido. Jehovah em ha pet dem ho. Ke si ke jumhori, ke pek kam hori, ke zika zofem hori, ke tsekanam hori, upi ke mesit tom hori. Jehovah ke di sabazo we. Sala verse po hau ha liro. It is not the answer. It is the answer and not the question. Jehovah ke diu ki zubu unilichi zaka za kegubu unum milichi hau halanu we te fulevi we unilevi we hanungula ke लिए ke penyo fa priya ke mogo ponufu po judgment no voge do hau ha lele morso getsu su ha pulasa. Those who do not fear God should fear the coming judgment of God. Unni selemo so kedu hari pula so dari Jehovah pelea ka mogo, Jehovah priya ka mogo, ke penyo fa priya ka mogo, ke penyo fa mi chelemo so kedu ponu fervo kedu. Ke pe ka ugi vo kedu how hari mi chelemo so kedu so hari pushwe. Cheli tu ke so we papo hanu. Bu ke so mungu ki liu ro. Mi peteri ke penyo fa diga bala unibal ho mikro boliro ke penyo fa ngum chedi ke penyo fa ugo pe kawada ugo verse henry ha hangule mikro boro ke penyo fa ngum chabaya mikro boliro verse pengu nungu gilie some will melt like wax before the Lord mikro bo ke penyo fa mhojunu jata do isi po priya ke mala po dize sia ga mala se verse soru thenya ki ngula gilie mikro bo some will be ashamed, you see. You see a verse care nungu gilie. Microboliros ke penyo fa priya ga jago attack chagado. Hago ha perhe gedo. So hari pusha. Deri hago pet tezo shiri ki hubo tsbazo shiri ke penyo fa mhojunu thale ken jaga ja so ha mulie. Teze population de ugo French Emperor Napoleon Bonaparte jesa history nu pregazer kraba meche mebo poe kos segabagi mu Battle of Waterloo how ha England zedi ke biedo di dodze gabagi mi poe poketsodi ke penyo fa supo siet thaga ke so ha se poketsosa motha poe podi pokugaza God is on the side that has the heaviest artillery the her ni ke vi tho segabago sie ke penyo fa thazodo idi poe pusha
dairy uko tejesigile poe terha haunu kara. With all the heavy artillery, he lost this battle. British ko bu French ko pekawa, sidi Napoleon ke diu surrender chwa, sidi pokidi pete pekawa, sidi Saint Helena ke island bunu vodi poe ke die chwada, sidi po die thela tho poe hai ke chubo pusase. Man proposes, but God disposes. Temie Russia, deri ke penyofe chshya. Chili KEKESHÜ how hapuba. Ke ko ke hubo zo shiri ke penyofe mhodzunu thale genza. Ke suha. Pusha mu ke penyofe priya ke mogo, ke penyofe sanaya ke mogo, ke penyofe diese che ke mogo. Pelea ke mogo. For judgment how ha ngut tu to ke suhari pula shwe. Sala chakiriu Jehovah ke diu. Sala ki jupete unilie mu popelea ke mu kobu po prileje ke suha. Ke pushana chake new liro Jehovah ke diu. Sala te romi ri ke sogobu tenga chele mu po prile ke hawa. Because the Lord reigns, idolaters should be ashamed. But let his people rejoice. How have verse 10 ye mu tefu hakingulie. Ugo keze ke metadi verse 10 ye te tamu tefugo perlasodo mo screen no petalasodo. Mirhi ker shoko petepie tenganu shua. Poma keja mirhi ko se umholie chiketyogo. Ter shoko pete pomhodzunu nuketsu. Zayone ernalidi po nilie mujuda nyofoko unumelie. Nchapiko la hey Jehovah. Jehovah no kiju pete komho kerke thozo chala no e ter foko petem ho rekre si kepenyofa pelea kamo kepenyofa priya kamo kepenyofa siejitia kamo pete zo shri phaki kribo reshoka ba suha lesmosho ugo KETHODIE nu ketholese ka saunuri jisu pugasha lokerse KERÜSUO KERSE no pugaja kityo me pori nyepumie kenye kityo chike dio legenja siliro po me po ngumechda mu KEKRÜ kretatyo mori po me po kitsa badadi KEKRÜ titatyo nye kepenyo femu mamon kityo chike dio legenja isi. You cannot serve both God and money. Me kekrazo shiri chitiu nu ukepele uke meresu hasidi kishikingi mori keko mori meye gaza mori kratami mori ke dimie gazami hago ha gishigata suha ngupiba kepele me tozo shiri kepenyo fa peleba idi pumu leba zo shiri wem hake kri rshobada legivi ter homi ri ke kri rshobada legivi suha remotozo. Salano R.C. Sproul as a theologian me pugaza most Christians salute the sovereignty of God but believe in the sovereignty of man. You see, kepelimi ke kari ke penyofa ke ko huya deri themi ke ko pelle badaya. Verse 10 yenu mirhi ker shoko pie thenga nu showa to isi ke penyofa ha ko pette se thenga chowa ke to so pusha jetiu nu Indianu BJP government how ha ke kose gabala Hindu fundamental groups ha go ha te to seba kos seba mu ugo agenda how ha se peja serim hatsaba India se ye pette ke khale don he ga ke lesiri machaba minority go moi nan ke kri pette te sebie pochwale ke do ukelle no selegido unanno no selegido ke lese di machaba jido gino zo shiri social media no video yo bot petaga so hangulie leader me Hindu VHP leader me boy Christian me go Hindu me ngum me ke khotto gore ke zo siga zo diebo pushdi social media no tavro ke zo hangu unun mu unu shoga za ke kribo laliro naga mi zo shi utemi zo shi temi hago ha ze ke je dodim hatsaga ba sikezringu ba
renu motor mo ke pele me ke kraso shiri hato ha ko hangu ke shi ki miche ga da naga me ki mi do shi ha u ke pele ki mi do shi ha idi miche ga da shi ke zri tsdalevi mi bo che do ki no hini kar sabadi pom ha bo ki pu ga so li ro ugo nan ke kri go hindu mi christian mi ko peace ga za christian mi ko hato ha pretty hato khali mo so ga za seri phacha ga ba so ha chaba deri ugo population mo hosli ro hindu goli ro 80% ki ba india mi population mo hosli ro christian mili ro 2.3% ki ba zo sala irony uli ro christian mi ko conversion sab thorba da si christian mi ko ke khali mo li ro ki miche para do ga za su ha we lady pu ga ba su ha hanya lele moto kekila mona statistics mohosilio ke thotsu ga bala sala chili zo ga shu we pu ga ba therefore mi ri sho ga ja kwa krista ke pele mi go pe chadim hatcha har seba deri how nu pu ga sha jehovah noe therefore go pe temo kre isi how ha a lesson ke se ga ba bi lesson ke se ga ba gi ndun ye gi no ugo mission field zek vision field no baya gaza ugo zek perodi UBC mission zek perodi matsaiba baya gaza lithomi bo zekarcha pastor khalik po naya jivan baptist church pastor chaba po revivo asam nuri japutsu tyoya sesie UP nuri japutsu di kepenyofa deliki view sedi mezeka zaga za suhat chaba ya po epu gaza asam no zoshiri muslim mi kekra kepenyofa peledi kepelenu vojezo ga so hapuba kepetsere sebazo deri kepelenuri vojezo mu kepelenu parlejezo ga so hapuba sesie chaba modi po January thakra second third week po UP nu vodo ga so hapuba mu UP nu zo shiri Gorakhpur ga erna bunu RSS ko ugo ke kores segaba erna bunu zo shiri kratamie boe nyepu pelele jisu pelele di di pargadala erna petue posie thabagada sigizri puba mu pochaba moliro mi erna haunu mi ser baptism pidodi po fegaba suhari puba mu ugo pola chaba morshowe how hapuba jehovah ke diu sala therefore mir hi ker sogobu tenga chadale mu po pile morsho ke ko ha res senye idi hogibo ke pelimi thozo shiri ugo thozo shiri mi cheda legivi ununu da legivi unu tsda legivi suha ugi voya deri jehovah ke di ke zawa je do lepe zasdi poya ha ko pe tim hozo shiri ko geza moter homi hi ke sogo tenga chada do ke panyo fum hozunu tie mozo shiri konibo ke panyo fum hozunu tenga chada do geza ha hari ledi ugo ke panyo fa jehovah lepe zake Jaseu mutelaunu mugilie Jehovah ke diu sala po kriya ga japete ke puma ercelie mu unile isi because the Lord reigns those who love him must hate evil and be glad in him kese ke methadi verse ker mu ker kinye verse ker nunu ker kinye phalaso tome hare ni Jehovah ni nia ga jako ke shor ercelie poe po ke mie thomie ko ke lu go se baya po ke jemie jienunu suko ke lasia ke mie thomie la ke zie mu unu ke me jemie la ke ni pushete nie ko ke mie thomie ko Jehovah nunu ni niliche mu poza ke me sau chelie isi ugo verse ker po ker ke ni hakim hosliro tsese mor sa ga diebo command bo ba mu how leli ro po THEJA bagaza suhari pulasa there's a command and if we obey that command there are 3 blessings that are promised how ha mohoshake verse kirno Jehovah ni nia ga jago kesho rtsilichi isi hate evil kesho rtsilichi isi kepenyo fe mesagazala ke phuma ke shohawa
zedi pochile kenza musalano we ke penyo fa kreali ro we ke penyo fa priali ro poe ngume chya gaza ke phuma ke sho hatho ha go ha weri rtsele morsho ma go ha terhile morsho gaza so ha leli viwe we nipu kriya gaza nipu peleya gaza nipu ke penyo fa priya gaza so ha pubari ukel hunu ke sho ke phuma ha ngume chele di rtsele moli ro we utho Pugaba so has a tot to bade. Romico Kerkanye, Tefunu Pugaza, get Terramudi, me crelie. Hake short, zelie, hake view, realia, see. Sesiam Hasidia Teta, Gersenu, Jehovah, cricket prie, hake show, Mumetsekeliuzo. Jehovah pria liro. Where gesho how hard silly motion. Kepenyofe, Kepumar, Zigaze, Ponyo Bunu. Ke phuma pe kawa ke tiola ke siga jo phige cheginu haw hangu pe visewe ke phuma ngu me tsa ga zo ji zo ga za haw ha ponyo bunu siesa mo ga da haw hanu ngu pe visewe deri Christian me ke kari ke pele me ke kari chitiu nu ke phuma zedi rjaba ga da suhari nguba ke phuma se di ke yum he ba de ke penyo fa se ke penyo fa seli ke to ke lesi di lubade mo satanri pokemon da diego se usebade mo ke pele mi ke krazo shi ha ha dopi haunu dopi ha per hile mo bagada so angu bazo micro legeza hoyo me dagasla sa hamunie ke sa sedi uto umeze chagada. After all, it's just a white lie. Is here. We go white lie is here. Mori, sikira ka hoyo pile la sa hamonie. How city ke hu krui bazuzu ke penyo fele thonu khasa bazuzu ike cha city utho me chagada. Mori krisar me girlfriend boyfriend krisar me dono ke zevi ke cha ha ke rida bazuru que se zeli harmonie que se vibare harmonie que se how hase umez chagata mori sikira ka ko bette se atwa ni chele harmonie aus kalizu idi se umez chagata mori meko boliro mi ke krimie ze que se vibare harmonie akinumi ani chele amuzu amengu go cha chele amo ike se sedi utho umez chagata hago bette satan kinu vorga ke me da dieso de mi ke krazo shuri ke pele mi ke krazo shuri hawa dopi ham he ke zo bonu te tsuba ga da sidi ke sho ke vi ke sho potumu potukamo hawa sikho krile mo ba ga da su hangulie chili tu ga shu e hanu tu ga sha papo met me chidingu gile no e Jehovah priga tholi ro ke phumar cheli morsho ke phumar cheli morsho no ke phumar che amomoga no mu a ukel hunu ke phuma rtse amomoga how ha lesike salano hajri ke pu dia how ha ke pusate nyeba John Wesley ti ke kravo ga gi poe di ha ge zo pusa give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I don't care whether they be clergymen or laymen, they alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. You see, liet thomie me kribo ke penyofa priya gaja mo ke phumangu me rtsia gaja se atsuje mo themya go hae kizu ke disudo ike tsa diabo pusha we ke sho suha mengu ya liro KERÜSUO ulavi mogaza umolavi mogaza sugo terheya we mesa bangaliro KERÜSUO suha terheya we ke penyofa peleya liro por shoya liro we ke puma ha rtsele morsho ke puma terhile morsho ke puma ngumetsele morsho we mo salano
chili how push mo how ke phumar chelia ga chemela theja se blessing se how hari to bangulie verse ker ko hagi poe pu ke mi thokel hur go se baya isi se po ker jemie zie nu su ko ke lasya se ke mi thomela ke zie unu ke me jemela ke ni prushate. For those who hate evil and fear and love God, 3 blessings are promised here. Poliro gosebaya isi. Ke pumar chia ga chame ke penyo fa priya ga chame gosebaya. God preserves. Ke nioliro ke zie khashia. He gives light. Seoliro ke ni khashia. He gives gladness. No mo a ke penyo fa priye mo ke pumar chele liro. Ke penyo fa ur gosodo. Ke penyo fa u ke lunu ke zie khashodo. Mo ke penyo fa ke ni ke thosu ha khashodo we. Mo thelanu chili we pu ke sha nyego ke mi thogo Jehovah nunu ni le je mo poza ke ma sao chele je isi. Ji do ke pu ke le cha ye se ha ko pe tinri verse ponunu sur ga zo ke riu. Ke nioliro verse teninu tefa ga zo. Seoliro verse ker nunu keret ke ni ga zo. Section se ha ko pe tinu chili tu ga suwe. Ni le je ke tsu ha sedi basha. Jehovah ke diu po prile mo ni le je isi ke riu liro. Ke nioliro Jehovah ke diu ter homi ri ker so go bu tenga chali. Po prile mo ni le je isi. Seunu Jehovah ke diu po krea ga japete ke pomar chali mo unile isi. Ke zedi che do ke penyo fa die ke pugile ha go ha le ka sala sedi ke penyo fa pa tem ho di ge ba ha sit tulie pele tulidi me liu zo shiri ki cruzo shiri mu ke hu zo shiri ke penyo fa pa tem ho di ba zo ge za ha pele tudi ugo takra ho di chi ha sedeke Jehovah ke diu sala ki zepete unilie mu popilie Jehovah ke diu sala te romiri ke shogobu tenga chile mu popilie Jehovah ke diu sala popria ke zapete ke puma herchele mu unilie ni pobu jabye podie ke zakeli ho khasile themna pa ke mi yebo pesi zolium des la ya sidi ke pesi sidi u ki hubu chaba ke tsa su se chen de u ko chikinu nipu di ren ke li mi di chiti di chinu se di u ko ki hunu krata ke sa pastor visato bu u ko ki hu pastor sidi u ko chiti ha di tavodo mu su zidi for ke se January zate tan hi kisek erso ki hunu po installation service how happy ba da she ho mu u ko Konoma Baptist Church Pastor Reverend Zoli bunu fori installation phathogo tsasa sashi nipu di ka zasha mu hadu ke zedi ko nipu henu ke krotho ke tsa su chda mu ki hubri Reverend Zoli lari chabani she pastor visato mu puki kru lari chabaje ke chanu ke khoyabadi for ke sanden he ki hubri fori nu theja chabe ki kru tsa je ke tsa su se pesi she ho nyo pishi Ngo telanu keze tsali homila kesado de tsali keze di be down my vision ti do kino tsali au tuye cheli di separaba mu keze tsali au no amiti cheli keze tsali au chedo paso sato dipu keze podigo irakravalie che New Year's di tsali haya di chago irakpe ngo ke chago cheli do we Sit a little bit. Amen.
cha thela chali do pe ziwe ni pu no chi do ke sho ti ma tho ke kri ge za cha ga vo pe tinu here cha ga sa ga sha mo he bu nu nsi pe su go ge lie pe nyo go ge lie so hala the zia we ni pu chi ki nu he go ke li mhe di no ti chi hau nu he mi chiu chli chi sidi non tho Heki KERÜSUO shiri, heki HUZO shiri, hemi popogaza ke HUZO shiri non to him hit zio tsudi, non to ke rio tsudi he chat thali je. Siso ke monipo he go che do ndiri rna ke lim hedi. No e hapet tem ho ke ko ke di chega su ha. Pragasha se ka zalie. Suzeri ni po he go ke pu ke lim hedi. No e ke diu chega bala. No em hapet tem ho ki di che bala ni pu hebu he nilie mo pile ke vi phaka so ria ga zo zo shiri tenga chada do ga zo ha hebu sile di bi pile mo me holi ke vi ke ko khasa che sizu ga mo ni pu hebu no nkre ya ga zo ha zedi ke sho mo ke phuma ha chele ke vi mo ter khile ke vi ko THEJA khabi he ko mi popo ga tsu je ke pu se shde erneri shde deri che zeli ke to ni pu non thyo ke me sarf ke ko khashmoro he thach ga zala non thyo ke me sarf ke ko se di he mi popo ga za cross se ke te fu se mo he chat thas je he to la pa ga znu tu la vo ga znu non thyo ke riu se di ni pu non thyo he kro he chat thas ge le so ha je Jehovah bu japie nyetslie mu nyeze baliche Jehovah bu pozipie nyeva pezilie mu nye khe ningu meje ke le utsje Jehovah bu pozipie nyemo holie mu nepie nyetse ke le utsje bo nyo mu ke masarfu zanu chasia amen pete pezie picnic no keze pete ke zeri chulasa ke suha merba ho mu pete keze que pecolas je